قال خواجه بك طوفاش كرم خدي امرو لم بكتي امرو قبل خواجه بتقاش ليك في كاش باش كتجي سلينا الحمد لله قال جا ابو داشتي عالمي اللي بك قال الخواجه قال وام صلاه خواجه كي نوبه خواماتي كي عندي الخواجه الصلاه ولدتي سبوتو وقتي خلاص براد عزیز هون اولی بخیراتن و هم گرک به کیف خوشین اب سیرانه کنده برونه کلی طبعا چه اتفاقی و باشیه و هم رجات کن هر وقتی که اتفاقا نا کنده برونه هبت و هر سال پیک و خوشی و باشی اتفاقی و هم زور سپاسیون جد کن اوید کو اف آنگه و اف سیرانه ریکو پیک کنین اوی لزنه هم گرک سپاسیون واند کن و ممنون زور سپاس Televizyon ne vakti bilirsin? Hayvanat. Ne kilo. Al kilo. Az hayatına vatken galati memnunum şu an. Ve al kased bitişki Rabbi. Xuda ori karyami betu yom hamiyo. İnşallah her sal. لك ممنون هالسوق ان شاء الله. خدمة خويا اختي. يا أما ربك تاريخية خذ إشارة جنبك هزار عفر بوا هزار جراوة بيروز مبارك بد بله نبضون أما أبا سيرونا خورن وفخورن دواتي نا أما سيرونا اتفاقية وفيونية وبحبتية وبولتي ما وبمندي ما وعشيرة ما بهر ملتي ما يكون هزار صلاف بوا بد دوست احباب و همانت و من یه توضیح به سیرانه خودت گرمه بد و خودت صافی قوة بدن یعنی نک ممنونیش ببا زور زندگی و تو سال با ساله کیف خوشتری به سیرانه ابرو که اول جارا چاره ابرو جان دفت نچی اول روزه گوگل کیف خوشا یا بر روزه یا الحمدلله من متفاقین و میگه عبد سیران نه یا که علمیت یا که امنه وقتی امن هروره جا سیران ماترن و خاطرتن وقتی هم چون کن بابرو اول دادیت یا سرسی ما دادیت و ما امروی همین بیوت جوی خاطرتن افسون و پیر احمد خلیاس شیراز یادی و همچون ما خاطرتن ما عودی ما كنا في الدوجة وما كانوا بيجي ولا يجيبون هميني أرجع وقت دوني بين وفترات بين وجود ما يشوي هذا بيفرقين ما لا بجيب بيجوا بين همي بريونا وقلت بريش والناس تشتغل بين حتى ما كنا في الدوجة وجودا تودي سنة بحمل نصو وتودي برجوك كي داشتا خوري دروب تودي وتودي نمو صباح كان صباح يوم تحت عمل تجلي له زور سپاس